okwenda kutecho munkora government etandikireho enteekateeka ya decentralization of health services kandi egenderire kumariraho kimwe omu ijurrano hamwe n'okwongyera omutindo omu marwariro omu ihanga. Ebyagambwa obwa amarwariro ashatu gambarira sitagarimu Kichwamba Health Center ya kabiri, Nyakayojo Health Center ya kashatu hamwe na Kakoba Health Center ya kashatu gaba nigatunga ebitanda by'abarwaire okuruga ow'abanyishengero Rita Bwahika hamwe na Mwine Mpaka. Utwahika turi abantu bari mu mitwaro 10 abari mu kicwekweje nabwe cyo ntushaba government na nitukenye nitweshagike tugihindure health center 4 kutukugihindura health center 4 nikimanyiso buhereza nibwija kuba buri obwamani ubwa hata abaturani bashabwa kwejunisa amarwariro ga health center zombyanga byabo okuhebwa kuragurira bitu kutari kwirukanjira omu marwariro amahango n'ubu barikuba batari kushasha munonga. Last night mizraha last week nsibiroku ndi kweretera abakazi omu ambulance ebi ubu nkwasesinga akashanga utaine risk naza guma naza rankahi abashaho turi bake ariko bahati ahari rwabo tushobora kuba turine abashaho 19 tushobora kuba turine staffing level y'abantu 19 kunga ko kushanga ngo turi ba staff 8 sure we cannot bridge the gap aha abantu abakora ki abakubura bitentebe kanisezi n'obuzirabe nizigenda omu misho hakiriho ekizibu ky'abashaho batari kumara ibara ry'embazi hamwe n'engyenda mbere kuteganisa abatuura okutunga obuheereza burungi. bagumana bagira ngo mbaziteyo ijuwe kikaho yerebe kandi cyakabiri wakikaho bakakucebera nibo bashanga ndo kutonga bakakucebera bakakupitwa no wakuza kugure mbazi no kugure mbazi kire bitobwira ko kwizana muronda karuru manyamizi manya t-shirt ebyo tubine kibiri kutugasara konka mwareta nke kuma turetere bitanda next mwaturetere mfarso nibiza ko babiri birungi mazima egi system ninungi nje kingi kubonda arukayo ubutumwa bwe omnyishengero Rita Bwahika yaraganisa okukuratiriza ebiri kuteganisa obuheereza bwe by'amagara okureba ngo byakorwaho mwene uko kubana ugamba hambara Steven twateka bina mu cyumwe kirije ko kwani tuwana takwerekeza abo kwanga intubeta kakashaba bayabakampa bayanga mwakiri twashobora amarwariro agagayegita hari cyarwa Buganda Health Center ya kashatu hamwe n'abaharwe Health Center ya kashatu agabire gatunjiro obuhwezi n'ubwe bumwe aha bwa TV West nde era akiza.